uma besejele lithi iBhayibheli bemdumisa uNkulunkulu. Amen. Bemdumisa nje ngoba enye into yabo eyinkinga fanele sibambe lento. Babe idumisela uNkulunkulu nothi babemdumisa uNkulunkulu ukuze kuvuleke ijele. Amen. Because ikhona indumiso mdolomba masiyenze ngoba si expect something. But bona babemdumisa nje uNkulunkulu ukuthi nje uNkulunkulu noma babe sesimene esingavuma ukuthi bamdumise uNkulunkulu. But iBhayibheli lithi baqhubeka bamdumisa uNkulunkulu. Uma bemdumisa lithi iBhayibheli nabababonanga futhi ukuthi ijele livulekile. Bezwa ngomgcini ziboshwa esehambe babala hey nikhona yini nikhona bathi kwenze njani cha ijele livulekile iminyango bathi nathi asazi bese ikhonzela uNkulunkulu ophilayo iminyango ivulekele sikhona asina intention yokubaleka kodwa thina sidumisela uNkulunkulu wethu esinye isimangaliso esenzakalayo lithi iBhayibheli umgcini iboshwa abuza ukuthi ngenze njani alibonga igama lika Jesu waphenduka ke lapho waba ikholwa lesibili ukusindiswa lo wesifazana ogama lakhe lingulida lithi wanikela ngoba wayithengise zobubende wanikela ngesitting room yakhe umuzi wakhe wathi ningabe nisahamba akuqalwe la kukhonzo iBhayibheli lithi ke laqala kanjalo ke ibandla lasePhilip likhola abazalwane ma uPaul elibhalela ke leli bandla lasePhilip uthi ke uPaul ke ngiyambonga uNkulunkulu wami ekunikhumbuleni kwami konke ma ungihamba ucheck amabandla uPaul awaplantileyo mhlambe uzothi mawufika kwelaseKorinte mayivula umlomo nje uzomuzwa nje vula umlomo ebabaza ubufebe nokukhonza izithombe okuseKorinte likhola zalana ma kubhekwa ibandla laseEfesu uzobona kwiRevelation kukhulunywa njengebandla elipholelwa uthando but leli linokukhunjula okuhlukileyo likhola bazalwana linokukhunjula okuhlukileyo uthi ke ngiyambonga uNkulunkulu ekunikhumbuleni kwami konke ngezikhathi zonke bese ethe kunxuseni kwami konke ngani no bambele nansi into esiyibamba uma enxusa uPaul ibandla lasePhilip aliphele kunxuseni kwakhe likhola zala ma ethandaza ibandla lasePhilip aliphele emthandazweni sizothola ukuthi why lona lodwa lingaphele emthandazweni kodwa malivela mhlasimbe livela elaseGalatia livela nje elaseGalatia njengabantu abavumela amaJudaizers elikhalele ethi ngifisa ukuthi ngabe ngiphakathi kwenu ubuKristu azabunje phakathi ibandla libonayo ukuthi lifuna ukumukela yonke into kodwa leli lasePhilip uma elibhalela siyabona ukuthi uyalinxusela. Then you may ask yourself why kube ilona lodwa ibandla elivela kakhulu asisho ulamanya wanxuseli kodwa azalivezela ukuthi njalo webandla lasePhilip mina ngiyanithandazela ubani ongafisa ukufana nebandla lasePhilip elingaphele emthandazweni when the leader ithandaza ungaphele emthandazweni we-leader sizobona ukuthi why ibandla lasePhilip lingaphele emthandazweni because today ibandla laseHoly City nabazone bonke as from today masike safana nebandla lasePhilip nasenxuseni konke asizukuphela uthi ke ngezikhathi zonke engininxusela ekunxuseni kwami konke ngani nonke nanso ke into engibambayo ke mbuyazi uthi ekuninxuseleni kwami ngani nonke not ama individuals antu uyabona ukuthi kushuthi bekune partnership la ibandla lasePhilip akuyena ukuthi hayi namhlanje sinxusela uManqele hayi sinxusela umbuyazi ngoba ngazi ukuthi uyena okhutheleyo kodwa malivele ibandla lasePhilip
akakwazi uPaul ukusingila out abantu kodwa ulifaka lonke alinxusele ngoba yibandla elisebenza lonke akulona ibandla lama individuals kodwa yibandla ethi livele kuPaul kuyibandla elisebenza lonke. Namhlanje sowuza umbhalo thani makelwane sowudla umbhalo namhlanje sohamba nawo siyothandaza khona manje. Uthi ke ekunxuseni kwami konke ngani nonke besethi nginxusa ngokuthokoza. Nginxusa ngani bazalwane? Okushuthela lebandla laseFilipi xaphashi alingeni kumaHebrew 13 verse 17 elithi lalelana abanholayo ukuze uthi lokhu ncabe bekwenze bengabubuli kodwa babe nesiza lela lingeni leli. Umholi wakhona mayinxusa lithi iBhayibheli wenze njani uyathokoza ever smiling. Uma uPaul ehambe yonxusa uhambe ehleke ethi ngiyokhulekela abathandiweyo abasevicebo likaNkulunkulu. Angikwazi ukuthula phambi kwenkosi mase ngiyonxusela ibandla laseFilipi unxuse thokoza. Nxuse thokoza. Nakho-ke uverse 5 sibona isizathu why. Number 1 abonga uNkulunkulu ngalo. Why alinxusele? Why anxuse thokoza? Uthi ke ngenxa yokuhlanganyela kwenu evangelini. Bese ngagcini futhi lapho athi ngenxa yokuhlanganyela kwenu kuphi nabazalwane. Bese athi ke kusukela osukwini lokuqala kuze kube manje whether mina Paul ngikhona noma ngikho mangifuna ireport kuthiwa ibandla laseFilipi aliyeke ukuhlanganyela evangelini usuku iluphi usuku lokuqala mhla ngiphendula uleader nomgcini iboshwa banele baqede bahlanganyela. Ngahamba mina Paul noma ngisejele ayikhethe report ukuthi ibandla laseFilipi lezenyambazalwane liyahlanganyela. Alihlanganyeli ngoba umholi ekhona, lihlanganyela noma engekho futhi aliye. Ngamanye amazwi ibandla laseFilipi alisizi kwi-fellowship. Ndikolezana alibi kwi-fellowship, alinqamuki. Uma ulandela kahle ufunda ibandla laseFilipi uzolibona ukuthi libamba ipattern yebandla lele laseJerusalem. Mawuthi alifunda nje ubuke zonke izinto ezenza uyabona ukuthi ibandla lokuqala leli lithe malikholwa lavela la imisela ukuthi angifune ukukhuzwa mina noma lalingaba nakho ubuthakathaka obukhona kodwa lo nje sifuna ukubamba nje sifuna ukulifuza lelo ngoba asifuna ukuhlabelela icule lithi silifuze lelo bandla elaqala labusiswa kodwa bese singalifunzi njengokwenza lahlanganyela. Kunento ethi bazalwane, if you want to go fast go alone, but if you want to go far go together. Sizolibona ukuthi lihamba ibanga elingakanani leli bandla. Sizolibona lihamba ibanga elingakanani ngoba lalihamba lonke. There were 7 gods together. Kungekho seleyo. Yayizwa la. Uzokubona khona lapho eluhambe livela khona selikhathazekile. Selibona omunye wabo engasabuyi. Kanti uyaseva kodwa babona ukuthi ngazi ukuthi akasekho emsebenzini lokuseva inkosi. Useye kuPaul wafike wa relax. Asambe ngifuna samje kahle ngombhalo. So ke iministry ke bazalwane noma ibandla likaKristu, ibandla laseFilipi lawenza ibandla laseFilipi la ngaba umsebenzi kaPaul yena yedwa. Kodwa lathatha umsebenzi lathi lo owethu. Nikhola zalwana. So God is calling ibandla namhlanje
not to be the spectators, but to be the partners, like the Philippians were to Paul. Because we are not called to be the spectators, but to be the partners in the gospel. I used to say, bazalwane, uyedlula ekubeni member uyoba ipartner, because a member is there for the benefit, but a partner, it is what can I contribute? Because for the profit of the organization, but the member always looking for the benefit. What can I benefit? And in amanje abandleni bazalwane, I'm not against ukusebenzisa nama members, but as a church ufana sivule ekubeni zimember sebengabahlanganyeli bombono nabevangeli ukuthi yini okufanele siyenze. Bishop izolutshela we are here to serve, not here to be served, but we are here to serve. Uma kwakufanele usindiswe, kwakufanele mqa uqeda ukusindiswa uvela uhambe ezulwini. For the fact ukuthi usekhona ukuthi kufanele uzokhonza icebo likaNkulunkulu. Asikho kuyiserving la. Okay. Asibambene ke. Partnership begins with the shared vision. Verse 5 ke uthi ke, because of your partnership, because the partnership, the koinonia in Greek, lisho a fellowship, sharing, joint participation. So ke ibandla lasePhilip lenza umbono kaPaul kwaba walo. uPaul wayengena stress sokushumayela ivangeli, because they were the partners. Lapha abandla lasePhilip kwakungaphumi izinto ethi please be partner with us. Ku-advertise kusuka abanye abantu bakwamanye amabandla bezopartnersha nebandla lasePhilip, lona lonke lali partnership embonweni. Instead kwakuthi uPaul ekwamanye amabandla eshumela khona kube yilona elisuke leyo partnership noPaul, ngoba alisizi kwi-partnership lima likhona. Nangishumela ngebandla bazalwane, because la uyabona livale indlebe ibandla lasePhilip. Makukhona oshaya imniko lolivale indlebe ngoba liya understand. Uma kukhona bethi simisa inkonzo sizoqoqa imali kaDisemba, livale indlebe ngoba liya understand ukuthi ayikho imali la. Ngoba the day waba ipartner is the day oyogcina ukusho ukuthi kudliwe imali la, ila uyobona khona. How I wish impostor lathi ngishumele ngoba ukuthi ke sebe nomuntu ocomplainayo athi imali iyafundeka njengoba ngizoyifunda masiqeda la, bese sivele sithi ke sicela ukuyibambisa wena njengoba siya kwi-conference ukuze kube lula ubone. Siqala ngoba la mhlawumbe siqale ngo-60,000 ngesikuneze nawo 60,000. Sithi sivele siqale nje etendeni, livele itende edlule lo 60,000 lona wena ophetheyo. Uqala lapho imember la, bese siqeda sikutshela ukuthi sifuna inkomo, siqeda lapho sithi sound, siqeda futhi kuyo le mali, siqede futhi la sithi hayi sizobhukhela abashumayeli kuyo le mali, siqeda lapha hayi siyobafakela upetrol kuyo le mali, bese uyaqala ukubona. Kodwa uma wasondela waba ipartner, uvele kuthiwa makunikelwa ujabule. Uma ememezela umfundisi umbuyazi ethi senze 5,000, ipartner ithi sengathi kusasa sengathi 10, because I understand indleko zombono, because he or she is a partner of the vision, not an spectator. Kodwa ngishumela into ezwakalayo kodwa. Shumela into ezwakalayo. Ngoba I want to promise you ukuthi ngeke nisukume. Kodwa mina ngoba ngingane la ekhaya ngizogxilisa. Ntambama I want to ukuthembisa ayimvuselelo ntambama. Ningayizwa kodwa namhlanje ngifuna ukuthi uma ukuze imove kaNkuluNkulu ibe lula.
ake sibuyiseleni order. Sibuyiseleni order endlini kaNkulunkulu. Uyabona asifuni manje abantu abaphethe ama vision ukuthi kuyakhonzwa inkonzo iphuma leceleni. Uma leceleni. Uyazi ukuphela iconference ngizwa abantu bencoma ethi isayisabusisela. Uthothi ishumayela umuntu oshumayela angizwa lutho. Angizwa lutho. Angiphathi mayise ngivumisa athi hayi ingqondo ayikho. Iqale nje ingqondo isashawa ukuthi nakho kuze guest ningafiki. Sesiyikhiphile imali. Sunenkinga ukuthi nampa bengasafiki ke. Sengizanga ifinance ake ne conference ke kodwa baphi ke bona. Bona ke. Andazi nini ayikho into ebuhlungu njengokukhonza nama members ungakhonzi nama partners. Makufanele umukele guest ufanele uchaze. Uthi hey baba namhlanje namhlanje angazi noma iweather namhlanje abekho kahle hey man abekho uyamprepare ukuthi masingene eminyango mayifika abantu abawu50 angalimali uyamprepare ulimala umfundisi angalimo nyazwa imali ulinyazwa ukuthi ibandla abawona ama partners. Kodwa ibandla lokuqala lithi iBhayibheli lahlanganyela njalo esifundisweni sabapostoli. Leli gama lithi njalo lisho every day, not ngama Sundays. Kwavuka ekuseni lithi masimbonge uNkulunkulu likhona. Lalihlanganyela noma there were no church buildings, but lahlanganyela noma ikuphi likhonza inkonzo njalo kwakunama excuses lapha. Athi liyana uyabanda. No. Because they were the partners of the gospel. Hallelujah. Hallelujah. So the vision of the pastor, of the leader, must become the vision of the church. Must have with partnership. The vision. The one all believers conference. Ngeke zihlale kuma leaders. Must sabanga ama partners. Kodwa izoba yithi. Kuzothi uqala uJanuary sigule sibuza usikhwama kodwa isimalini akuzubuza umfundisi makusukuzobuzwa ama partner ukuthi ingakanani manje imali yomhlangano ngoba manje they own the vision yabo, they own the vision. Uyabona ama partners kuzothi makuphela iconference bethi asambi la engakasitshela uTreasury ukuthi azikhona indleke eziseleyo asigibele emotweni ngoba sifuna ukuze kube khona abantu abasala bebala ngemuva singekho because le yithi abanikazi bombono yithi. Can I tell you bazalwane, the early church boqinisela mntolo, the early church lithi iBhayibheli akubanga abapostoli ababona ukuthi ibandla lo uswele lo akanankingi lo unenkingi kodwa kwaba yibandla. Lithi iBhayibheli let decide hayi abapostoli kwa decide ibandla ukuthi asiphumeni madoda siyothengisa amasimo ethu bese sibuyisa imali sizoyibeka enyani zabapostoli for distribution. Abangcwele abaswele bese iBhayibheli akwababikho osweleyo hayi ukuthi kwasukuma abapostoli kwasukuma ibandla. Libukeke futhi libukeke leli bandla kuthiwa yibandla labaconcern futhi labona ukuthi abafelokazi sebeneglethiwe abapostoli babhizinisi kwabuka ibandla lathi hayi khona abantu abangasanakekeli hayi ukuthi kwasho ini bazalwane ibandla because they were the partners of the gospel. But manini abantu bacabanga ukuthi kwakuyi disorder le. No, babe concern ukuthi akukhonzeni kwethu khona inkonzo esalayo. Khona inkonzo esalayo. But abapostoli yini inkinga? Batho ngiyakhumbula niqala ukuthi akaze shumayele singabanakekeli abasweleyo nezintandane nabafelokazi. Sakwagcwala abafelokazi ngenxa ukuthi ibandla liyanakekela. Basebenza manini ke kahle phela ka uthi ingxoxo banazi
umbono wethu esiwunikwa uNkulunkulu ukuthi thina sifundise izwi sihlale emthandazweni. Kodwa ke ngoba senikhulile ngoba senjani bazalwane, lela gama lishiwo kubantu abangakhulile, abangewona ama-partner, kwathiwa senikhulile, kwathiwa ke khethani phakathi kwenu. Ngamanye amazwi phakathi kwenu, you know people who are more capable kule nkonzo. Akube yini enikhethayo, kodwa thina sizukuyeka ukushumayela izwi nokuthandaza. Kodwa ngoba senikhulile, nangaba ama-members laba ama-partners, choose 7 deacons to take care. Awuyasithanda leso sikhathi ebandleni lakho. Lapho engizoke kuthiwa khona weba baqhubeka nokuthandaza, konke sizokuthatha thina. We are the deacons of the church. We are going to take care of everything in the church. Wena qhubeka nenkonzo yezwi, qhubeka nokuthandaza. Yabona verse mawuza kulo ngokugijima, uzwe response yabapostoli, ungaze ucabanga wena ukuthi babedala disorder. Hayi base bekhulile. Bakubuka ukuthi ukukhonza kulona izwi kuphela. Kodwa kuneminye imisebenzi ngisho neyamandla ephakathi endlini. Ngoba ngelinye ilanga siyofundisa ukuthi i-conference akuyona imali yakho kuphela, kodwa kunane availability yakho. Because abantu, they understand ukuthi when we say be a partner, sithi be a partner because u financial stable. Uba i-partner ungenanga ngisho 10 cent. But we need your availability. We local church. Kukhona izinto ezidinga wena. Be available. Be available. Be available. Iba ngokuqala obakhona. Uba ngokugcina ohambayo. You are a partner now. Umbona ukuthi uma uqala, qala nawe. Uvalwe nawe. Yazi ukuthini sithi siyawuqala u10,000 ngoba sisazokhipha nje. Okhishwa umuntu sithi mase uhlanganisa nokusebenza kwakho. Hey sibona ukuthi u10,000 awusho lutho kune availability yalomzalwane. Sithi availability yakhe idlula 20,000. Asisho 20,000 awubalekile. Kodwa ufike entweni ukuthi ukuba i-pastor is not about i-financial muscle. What is that? Okay. Number 1 step, partnership, because we share the vision. Yahlanganyela. So leli bandla ekuhlanganyeleni walo kwangelona ibandla losoma business kuphela. Kodwa lali ikhonza inkosi. Lithi iBhayibheli there were no seas in fellowship. Lahlanganyela njalo. Linganqamuki. Yeso zala lihlanganyela. Uyabona nje manikhala nje nanikhala ukuthi hey mako hawu sisihamba siyokhonza ngoChristmas. Labandla lahlanganyela nje kwangekho Christmas ungekho lutho. Lihlanganyela libe khona. Uyazi ukuthi yini enye into ayikwazi bekwazi ukubona even the early church lokuthi kukhona abasweleyo. Babe ngamkhohle umuntu ngoba uma wofika nebhloko elilodwa babekwazi ukukubona ukuthi namhlanje ubuka ngeviki elilodwa. Manje wena njoba ucabanga njoba wena uthi wena ibandla libanaka abantu no ukuthi abantu esikhonza nabo abayazi into efellowship asibaboni siyamkhohlwa manje ngoba sikhonza naye after 3 months uyahamba uyabuya sesikhohliwe nelokwe nebhloko abeligqokile. Kodwa bazalwane babengasizi kwi-fellowship asikwazi ukubona idingo ngoba babehlale bekhona. Tshela umakhalithwani bakhona. Wabazali, can I tell you? Niyazi ukuthi lama post akhona nakimi nasebandleni nami nginaye Sunday. And the worst part of it ngize ngiyipost egroupini yebandla. Ngimema abantu ongafana bengiyabamema. Lapha ku WhatsApp group webandla. Owebandla akekho umuntu wangaphandle. Kodwa kuyangiphoqa ukuthi ngiyifake because ngikhonza nebandla lengayazi ukuthi what is fellowship is. Kufanele ngabe ngiwufaka kuma status ufundwa ngabantu abangekho ngiyifaka ku Facebook ufundwa ngabantu. Kodwa sinomsebenzi ukuthi
at least ake siqale la simemela wena uyamenywa wena umenyelwe kuthiwa wozokhonza uyamenywa umenyelwe enkonzweni yakho kodwa uthi uyingxenye ye-local church kodwa you are being invited, which means you don't understand into ethi what is fellowship. Kufika ubaba ufundisa ama-basic ebandla ukhandiba ngoba uNkulunkulu ngeke amuve uma ibandla lingekho kuyi-order. Umuvu kaNkulunkulu soyigwedla bazalwane, sizoyigwedla because uNkulunkulu ufanele simise i-order liqonde ngqo, sivuse i-altar lime liqonde lithi ngqo, ngisho nelomnikelo liqonde lime lithi ngqo. So the altars must be raised, abe kwi-order abe aligned, kodwa asikwazi azovuka kanjani ningekho. Hallelujah, hallelujah. So the gospel of Christ had united them in mind, in heart, and in action. Bambe leyo ivangeli libahlanganise emqondweni, labahlanganisa nasenhlizweni, labahlanganise nasezenzweni. Yabona makusekhona kulezi zinto ezintathu khona eshoda khona uma kuthiwa sahlangene in mind and in heart, uma sekufanele ube khona izinto ezizenzayo bese siba namavila sibe nezinkinga, ikhona inkinga lapho. Hallelujah. And again, i-partnership bazalwane requires support and encouragement. Niyazalwane, yingakho verse 7 uthi uPaul uthi whether I am in chain or defending or and confirming the gospel, all of you share in gospel grace with me. Alibonge igama likaJesu. So la usekhuluma kakhulu nge-financial support ibandla elayilethayo kuPaul eboshiwe eboshwe le ejele lase-Efesu, but the church never forgot uPaul. Hallelujah. Yingakho uma usumfuna kuverse 15 ke uthi niyazi nina baseFilipi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ekuphumeni kwami eMakedoniya kwakungekho nelilodwa ibandla elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela kuphela nina nodwa. Uyabona angithi uyabona ke manje ukuthi why ibandla laseFilipi lingaphele enxuseni kaPaul anxuse etho uthi kuwo wonke amabandla engawashumayeza kwaba ibandla kwaba yi-local church, mhlawumbe yaseShowe, mhlawumbe yaseThekwini, mhlawumbe yaseMandeni, mhlawumbe yaseRichards Bay ayahlanganyela enkonzweni yokupha kwaba yini nodwa. Lali consistence leya local church yaseFilipi kuwonke. Bamba uthi uthini? Uthi ngokuba naseThesalonika kwenye indawo uthi nathumela kanye nakabili ngokuswela kwami. Lathi njoba sihlanganyele embonweni useThesalonika ubhizi kodwa ibandla laseThesalonika lona lililele lona, bathi laba asifuni ukuthi ithi mayishuma livangele kube nenkinga, kodwa ifredude hamba mfana hambisana kuPaul uthi manje uyabuka hawu naba baseFilipi niya hayi sizokubheka Paul ekushumayeleni kwakhe ivangeli, sizokuxhasa ukuthi singabahlanganyeli. Bathumela eThesalonika kodwa beseFilipi aningizwa bazalwane baseFilipi kodwa ba-partnership noPaul eseThesalonika. Abathumela uyaveza abathumelanga nakanye, nathumela ngisho nakabili. Ngile ngishuma ngingekho nani, ngamunye amazwi anengikhohliwe noma ngingekho, ngingikhohlwanga noma ngingekho. Yabosha uMambane ejele, bathi laba hayi noma esejele zomnakekela. Join together, akuhlukaneki.
noma ukuphi Paul hayi thina sikhona bandla Philip usethi ke hayi ke usethi akusikho njalo ukuthi ngifuna usipho ngoba ngifuna isithelo esiyakwendesela kubalelwa nini uthi lo akusikho nje hlehlane na hayi ukuthi ngiswele kodwa into engiyakusayo ukuthi le nto eniyenzayo yandisa isithelo kini siyawubalelwa kini ungaboni masuka sipledge lapha sipledge ngeimali hayi ngoba nakho ukuthi sifuna isithelo esiyokwabalelwa kithi sifuna isithelo usethi ke kopha nginakho konke nganelisiwe sengamaliso ngeFriday 2 okuvela kinini iphunga elimnandi umhlatshelo omuhle sekhuluma isibusiso uyabona lento ethi uNkulunkulu wami uzokugcwalisa ukuswela le yavesi akulona ivesi elifundelwa noma ubani ongapartnership le yavesi lela akulona into okufanele inceke isukuma elikhuluma ivesi labahlanganyeli lela isibusiso sabahlanganyeli athi mayiqeda ukudla uPaul okuvela ebandleni bese ethi uNkulunkulu wami uzakugcwalisa ekhuluma kubahlanganyeli hayi noma ubani yabona masikhuluma ungahlanganyelanga wena ukuphuma isiconference la ungahlanganyela make sure ukuthi you become a partner so that makuphumizwe ekseni ikubambe ngoba kunezwi labenzi kukhona isibuso esingafani njengemvula kodwa kuyisibusiso esinjengalesi esakhulunywa ngoEsau ethi hamba uzingela inyamazana ngidle bese ngikhuluma uyabona kwakuyisibusiso sokudla lesa sika Isaka esasifuna umuntu owenza isilovela bese kukhulunywa phezulu kwesilovela noPaul la ukhuluma amazwi kwabantu abenzile kuma partners go and check kwamanye amabandla ukuthi uke wasithola lesibusiso esinje Paul was a principal man wayengeke amana akhulume nje eCorinth because iCorinth kwakuyilevel yokukhuzwa ubufebe yokukhuzwa ukuyithombe kwakuyibandla lechaos sasingeke isikhathi sokukhulunywa kwesibuso ngoba lalingenze lutho lalikhuzwa kuphela kodwa ibandla lasePhilip ladlula lapho lathethena singabahlanganyeli nje singabahlanganyeli wayibona vele into yabe serious because Paul did not plan to plant a church kodwa kwaba yibo bathi hey laqala usifazi wathi hey nansi indlu mana kukhonzo akuthandazwe la yaqala inkonzo yokupha yaqala lapho hawu nikhona kodwa ngizozala hayi mina bazalwane mina ngikhanika ibandla number 2 ibandla lasePhilip lalinalento ebizwa ngokuthi i-personal sacrifice ukuseva laliseva ukusevakalo kwaku personal okay Philippians chapter 2:25 chapter 25 to 30 Philippians chapter 2 uzoluzwa futhi bese chapter 2 manje siyahlela why I'm saying ukuthi the church ithi ke awuthi ngivele ngifunde masha kodwa ngibone ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina uEfrodite umzalwane nesisebenzi nebutho kanye nami nesithunywa senu isikhonze kusweleni kwami hayi webaza niyalizwa ngoba livese engilifundayo ngiyangizwa uqale eyisithunywa sasePhilip kodwa sizwe ukuthi ehambeni kwakhe uEfrodite akaphelelanga ekubeni isithunywa wayeseba isisebenzi wathi Paul angisahambi la I'm here to serve simzoma iselibhalele manje uthi hayi ngibona ukuthi kudingekile ukuba ngithume kinina sekuyena manje othumayo kodwa beke ibandla lasePhilip ebelithuma uEfrodite kusho ukuthi uthema ifika uEfrodite wafika wathi no I'm here to serve here angizawulokho ngilethe izinkwa la indoda kaNkuluNkulu ngingenzi lutho hawu kodwa ngisho ukuthi akwanele ukukhonzisa imali yakho kuphela kodwa wena ubuqobo bakho obungekho ungageji ungathemba u5000 wakho kuphela bese ungabambi lutho
Yabona umile ngabambile uthi hayi mina khiphe 20 mina. Ayikho into engizoyithinta. Khiphe 20. Bathinta bani ngikhiphe 20. Kodwa lesizwa kuthiwa wayephethe umnikelo. Waphinde wathi umnikelo wenele. Let me serve. You serve them. Nangizwa ke. Usethi ke lokhu ke wayenilangazelela nonke eyaluza ngokuba nizwile ukuthi wayegula. Ngokuba ngempela wayegula ephasokufa. Kepha uNkulunkulu wamhawukela kungeyena yedwa wangakwela nami ukuze ngingabi phezu kosisi. That's a personal sacrifice. Lithi iBhayibheli Ephroditus almost died serving Paul. Egula kodwa akayiyekanga serve. Wa understand. Yena nemali yakhe ayithunywe yibandla wangayeka. Lithi iBhayibheli ngalokho uNkulunkulu wamhawukelisa ngenxa ukuthi uyaseva ngoba kukhona izinto ozohawela kuzo ngenxa yokuseva. Ungasheshi uye ethuneni because you are a servant. Sayibona? Usethi ke ngakho ke mamukelene enkosini ngokuthokoza. Besethi ngokuthokoza konke bese abanjalo ke nibaphathe ngokubatusa. Uthi because I know ukuthi nilabandla lasePhilip there are people abafana nani. But labo bantu nibaphathe ngokubatusa nibancome. Then bathi nibatusa nibancome ngokusebenza. Uyabona njengoba wena ucabanga ukuthi siphakamisa abantu siyabakhukhumeza masithi siyabonga usubani bani uwenza ukuthi usubani mani uwenza ukuthi hayi izwi lithi abanjalo nihlale ngokubatu umuntu uma enze kahle bazalwane uyanconywa ukuze akhuthale ukusebenza. Bese ngakho ke mamukelene enkosini ngokuthokoza konke abanjalo baphathe bese ngokuba ngenxa yomsebenzi kaKristu wacishe wafa ezidela amathambo ukuze agcwalise ukusileleyo ekungikhonzeni kwenu. Uyibona indoda bandla lasePhilip ibona into esibili liyanikela and there is a personal sacrifice. Yithi usukhipha imali iba khona man. Bonakala ikhona sizoqeda manje. Hallelujah. Because and number 3, partnership leads to greater fruitfulness in ministry. Sizwe verse 6 ke. Uthi ke being confidence bese ke ngethembile ngempela angifundela. Being confident of this that he who began a good work in you will carry it on the completion. La ukhuluma ukuthi I true Christian ukukholwa kuumsebenzi kaNkulunkulu. So uyena oqala ukukholwa ukusindiswa futhi uyena onamandla okukuqeda ukukholweni kwakho. Kukhulunywa amazwi njalo kulabantu. Ngoba kukhona ingoma kufanele manje esingaculelwa noma ubani sithi uqale kobani umsebenzi. Uza uqede kobani. Because la kwakubhalelwe ibandla lasePhilip sekubonilwe imisebenzi yokusindiswa kwakhe. Bese ethi ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kini ngoba umsebenzi omuhle kini uyabonakala. Bese ethi ke futhi ke ngiyanitshela ke uyakufeza kube lusuku lukaKristu Jesu. The work of salvation that has been started by Christ nasenina niyawukhombisa ngezenzo yena Kristu uyakufeza kuzoba usuku lokubuya kwabo. Ngoba uyayibona ukuthi khona ingoma eseloke ngiyikhansela nje ongezoneza noma ubani. Hena ezona ayisiyathandaza vele. Angisho lokho okugcina. Ngize ngiqede inkulu kabi indaba yami. Hayi ngeke ngiqede. Ifuna eveke kodwa ngifuna ukuthi namhlanje. Number 2. Number 4, the unity brings fruitfulness and a lasting ministry.
Because we local church, sinakusisilele ukuthi there was a unit in ebandleni lase Philip. Babe bambene. So ke uma singacaphuna ngabomje lala kuma Psalms 133 uverse 1 elithi ke bheka kuhle kumnandi kanganani ukuba abazalwane bahlalisane ndawonye bemunye okay no one sikulungise likhuluma ngabantu abazalanayo ne behlalisana ndawonye bese thi ufana namafutha amahle ekhanda ehlele esilevini isilevu sika Aaron ehlela nasemphethelo wezembali bese thi ufana amazola sayemoni ehlele izintabeni zaseSiyoni ngokuba uJehova uyakuyaleza khona isibusiso yebo ukuphila kuze kube phakathi. The unity brings the lasting fruit of the ministry. Bazalwane, asikwazi uzukubona ubunye uma ungacheka ibandla leke lanyakaze lasePhilip libona uEphrodite engasabuyi ngoba laselimbona ngazi ukuthi uhlukile. Ingakho uma usephumile ebunyeni, ingakho uma isembhalela uPaul elibhalela uzama ukuchazela ukuthi hayi njengoba bengekho ubeyisikhonzi kanye nami futhi uke wagula ubengikhonza na hayi ukuthi ubehlukile. Kodwa ibandla lasePhilippi likwazi ukwenza izinto ezinkulu ngenxa ukuthi belinesibopho sobunye. Akekho makuthiwa bazalwane siyabuka lapha na social media ubona ukuthi uthi yapha khona uyambona ebhala umzansi hey kwelami ke bandla ungabona ke kuthiwa ke njengoba sizoba ne conference ephasa kuthiwa abasebenza abakhipha 500 abangasebenza 250 ovela ubona abukho ubunye uphuma yedwa. By the way bazathi ngixoxela kukhona izinto yabo khona sizozenza into zethu zebandla kukhona izinto zethu zangaphakathi not because ukuthi zi against izwi kodwa zingezethu. We cannot challenge it noma ikuphi ngaphandle. Uma sifisa ukuyichallenge sizoyichallenge sikhona la futhi nakhona ukuyichallenge ngoba sifuna iclarity because siyakulwela ubunye. The church asizwa kuthiwa uma kuthunyelwe isipho kuPaul asizwe umsindo kuthiwa kukhona abathi esani ngoba akekho kushumeleni nathi la ule eThessalonike futhi uboshiwe lo muntu siyaphi manje kodwa ubunye because unity is very important kwi local church. Can you imagine bazalwane ukuthi when we give from enhlizweni imali esiyinikela singa complain wazi ukwenza izinto ezinkulu singa complain ngenxa ukuthi yini simunye sibambene nike libone nibuza ukuthi hayibo yini sathenga inkomo yodwa kodwa inkomo yodwa ya from 26 kuze kushaya umhla ka 31 sidla yona kwenziwa yini inhlangano engaka kuleli tende elingaka elinezitule ezingaka abantu behambe bonke kwenziwa yini the unity. Okay sengiqedile uShumayela. Can I say bazalwane la emhlanganweni senyakuyeka lokho ngisaqhubeka izele siyo relax. Can I say bazalwane ukuthi each and every project yebandla we don't need your money more than your heart. We don't need your money more than your because you can give us even 100,000 but when your heart is not here ngeke silekelele siyoyibuza ukuthi saphatha 100,000 kodwa seke saqhuba iconference ngo 50,000 because onikelile inhliziyo yakhe ayikho la. Uyakwazi ukuthi if your heart is here you can give 100 rand but your 100 rand can do izinto ezinkulu because your heart is here. Bazalwane lithi iBhayibheli ngalesikhathi uNehemia evusa indonga zase shoneni zethempeli eJerusalem lithi iBhayibheli babe inhliziyo nye futhi benenhliziyo yokusebenza.
udongo kwakufanele uthathe isikhathi eside liphela kodwa lwashesha because of the heart. Sesiyathandaza. Gonna stand on our feet. I want to pray for the heart to serve in the local church. I want to pray for the heart. Usihambe nizothatha 30 minutes iphelile awu. I want to pray for the heart. The heart to serve in the local church. The heart to give. The heart and a consistency with fellowship. Ngoba kufanele uqale lapho bazalwane. Ekhonzeni. Okay, but let us take just one. Let us take just one nje. Uthatha ama Sunday. Ukukhonza kwethu ungaphezulu kwe Sunday. Unyaka in 52 Sunday. How many Sundays owakhonzile? Mangabuza umfundisi umbuya uzokutshela ithi awu 52. Hayi ngobe umfundisi. Because lento ye fellowship ikithi. Ngiyakhumbula enqala ngangu goalkeeper ebholeni. Mhla ingena kahle e-fellowship. Ngangiwu goalkeeper. Ngiwukapteni ngethenjiwe. But I've told you isikhulu ngathi sengicela ukutshela onke ama game azodlala ngo10 ngeke ningithole. Angikho. Why? Ngizinikele ekukhonzeni senginomsebenzi engwenza endlini yenkosi. Mabeqala ngo10 11 angikho. Mabeqala ngo2 ngikhona. Ngoba khona lapho sengize commit khona. Hayi ukuthi ngibe umfundisi sengumfundi cha. Commitment. La ngoba lethi bezongehlula. Ade ngitshela bazalwane ukuthi mina it was only 3 Sundays where I was not in the local church lase Christ. It was funa khona ngisebandlene elinye lisubmit kimi ingane zami engisakhula ngi-attende kulo lama 3 Sundays because i-commitment ithi I'm here to serve the local church. Ngifuna ngama Sunday kufanele impela ungithole ngijilika ngiphuma. I rather serve 30 people could rather serve 10,000 inkosi engangithumanga ku. Commitment. Lina linjani ingane zethu sifaka ama jacket zincane phethu ukuthi mbagqokisa amama wakhe bagoqeke etshalo siyokhonza inkosi bavele enkosini lapha kufanele bekhule bazokuthi kuyakhonzwa abafuswa umuntu every Sunday bakutshela ukuthi bakutshela bona bethi ngolwesithathu umthandazo siyemthandazo bathi Sunday siyenkonzo ngoba into ayifundwe la ekhaya uthi la ekhaya siyathandaza siyakhonza every day akwenzeki. Ngithole complain nje last year uma bebuya babona kuqhunjwa ama cricket. Hawu yini baba lento yenziwa ma sisenkonzweni yini lesuka iqhuma senkonzo hayi batabanga laba bangakhonzi ngalesikhathi sikhonza bona basibeqhumisa ama cricket. And in my young boy ashinte eyangimuva yathi ngicela baba ngoba thina siyakhonza usithengela ama cricket mase sibuye enkonzweni bese siyawaqhumisa. Ngitshela umama umakhe ethi uyazi ulethe eshwe ingane yami and angikhohlwanga ngawathenga ngawamnikeza umfana wathi mangibuye masibuye abe otshela udadu wabathi abekeni sothi masibuye enkonzweni awethu siwaqhumisa sibuye enkonzweni athi this is the commitment azoqhuma wona ama cricket kodwa sobe sibuya lento fellowship fanele sifake ngisho inganene zincane ukuthi uNkulunkulu uyakhonzwa. Uzolokho besidabukela abasidabukela ukuthi anoke niphumule phela ombuyaze nizophela anoke niphumule bangikhala nami sengize ngisaba nje ukuphosa amase hey ngendlela phezulu kuthiwa ngiphumula ukukhonza inkosi abaphumule khona abantu abaphuma ngo5 ekseni bawuphuza utshwala baze libuye lishona kuthiwa naphumula no siyabona ukurestisa umzimba abasho khona ukuthi ukube nesikhathi sokuphumula kubalekile phela because umzimba lo uyanakekela umase abasho bafuna ukuthi basho lokho ufuna ufane nabo ubazwa bekhuluma nje enkundla ethiwa anobakhulula bayemakhaya bayobona imndeni no laphana ebandleni sine umpostoli ashumela sinenkonzo yama family sithi ke sikufundisa ukuthi ifamily ayinakwa ngoDecember kuphela
wena ifamily yakho ina ngoDecember. NgoDecember sifuna ukubona ifamily. That is wrong. Sibanakekela from January kuze kuyoshaya uDecember. uDecember wethu uyafana noJanuary. Indlela esibanikeza ngayo ukudla kuzofana noJanuary ngoba into yokunakekela siphila kuyo. Masiyokhonza bezukuba nasizungu ngoba sihlala nabo from January to December. Siphila nabo. Masithi siyokhonza abalimala basho ukuthi kodwa mntana mbe sikudinga. No, sihlale sikhona. Senenkinga lapho. Uma wena usahlala ekhaya ngoDecember kuphela ungaziwa. Usenenkinga wena mawusadlala isitokofela sika December, uJanuary noFebruary umzali wakhe akakwazi ukudla. Kusenenkinga lapho. Masi kunikeza ukuthi ixaxa kuyibonus kubazali kodwa suke sibanakekele. Asike isikhathi ongesona sokhonza inkosi. Ubona nje uDecember kona isikhathi sokhonza inkosi. Fanele sokhonza inkosi. Akunankinga. Oye holding akaye holding abuye sokhonza siyashintshana khona bangekho nje bazosibuya ngoJanuary semthandazweni basijoyine abanye bahamba ngoJanuary bophumula abanye ayivalwe indle inkosi siyakhonza nje uthi ohambile uyeza ukuthi kuyakhonzwa abuye asifike sikhonza aphinde ahambe yophumula asifike siyakhonza nje sinakekela imndeni senza konke ayikho break siyakhonza Khonza. Chakwenza la ndodana wathi isikhathi esiningi sincane sokuphumula sokuninga zokukhonza. Kufanele kuze kube semzweni. Uyabona manje niphumula kwi conference nizosizwa isizungu enizoba naso. Uthi how umsombuluko ngazi ukuthi khona into engahambe kahle. Uthi khona into engahambe kahle ngabe siyangena manje. Umzwa wakho usukutshela ukukhonza. Asivale namehlo. I want to pray. The church allow the move of God. Let us all align ourselves. Father, we thank you.